Аммаға хулус уран тарбақтағы мастардыра кылттан канаттанан селттен сетімненен ден күріққа команданан көн күрестер. Саға республикатын көнін чәрсетінен аммаға улус уран тарбақтағы мастардыра кылттан канаттанан селттен сетімненен ден күріққа команданан көн көрістілер. Белетен таққа бұ күріқ әйіл аммал ұғарытылықтақ олонқа ғығар білемнені түймеғін бұғытынан ан бастықытын тәрелінне. Аммал угардыллыкта холонко хыгар белемненен культура лехеттере салаларынан арахсан арас дahымнах күрәхтери териен уран тарбактактар мастерстволарын үрдетеллер аяр тутар жогурдарын сайыннараллар. Кылгас елге ан бастыгытын терилибит сонун күрәгы Федот Потапов атынан амматагы народ айымитин жете көгүлән ытта. Кылынан селинен жарыктанар жанар буту бейенере үгістер, әлбақтар. Ол гынама хорық нәйлектер бүгін бұл суылы сарыйды мөлтоқ болан кәлбәділер. Онтан бұл күрек боланы команданан ен. Олады командай кекейлер. Бұл балығыне бұғыдынан кенелер бастан бәлен білгендер яқтақтар, бастық түймәққа. Көн күреске ағыс нәхилектен 16 кыттаатчы иккили кихиле команда теринен тымырдайы өрүтүгер онна салама хатытыгар күрәхтестилер. Мен селинен кылынан жарыктамытым ратта, оны таханан тостка күскә жарыктанабын, комуска ойнубун. Эдердер бүтүн веретаты бит ол быгар бәбит хин о эдердер биттен дүбереде бит аны гуяга. Эдитте бебе бит поддержкалан хин группа бола жабыт. Сатагай нәхилегиттен иеләк ол Александр, онна Валентина Степановна Пахомовтар кыттыынылылар. Александр кылттан тымырдайы өрүтүн орду күндерехирген жарык оңустубут. Мама буттан жүрüm бит. Деревнер бәм дүтмә ахтиятылы тымырдайы өрөр. Бу Саха Республика гөнүгә хинел бага агасин тымырдайы хакастаттыр. Бу хакастыл бага хакастылдар инде. Жүллүр сибе аңору качестватыгар төрүт неманы туаныга сүрүн болгомтолорун урдулар. Качествага меннар качестваны ордурабын. Дэ качествалактык оңоллубутун көрөкпүт онуттан хептак сынаны берек дияны. Күрәк түмүгүнен 2 көрүнгө элбе хочкону хомуян Саморсун нехилегиттен Мария Трофимова онна Сардана Попова командалара кыйлагынан тагыста. Онтон териятчилер ныгыскы күрәгы тоогунан оңуктарга ыдарга сүбелестилер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телевидениете, Амма.